Nirmala Kenyam Bia Kamal ka Noor online TV channel and mandu nishan kosnyak te kon kala te jiddi te kon kelengwasama en wala changa jandangara widero ka pay bakel ron kina dangaro wid jandangara wid dej bana jome ban jalinkel bana raiketin kon lat karodi en ray kuma ka kirma yadit Kenyam chana marwache ka kiwut commercial kame waniga dio jenge yendiale waniga aramkel kia kwar udi Quatoria ngai kon madana le rode gore jen o de tour de je nywaga yekel gwasame ko de kon kurate ka mugam de kon ling dob dane na men chala da waniga jen gore me be nywaga yekel gwadme waniga jen charge demoted charge wire kuma ke kirmi yadi right now take a condition ko jen telarami milwaga ko charge we gonna dial batur da beje nywaga yekel ani beje nywaga yekel right now okay waniga ramkel kia kwar medit okay jen akwar medit along ka position dan teten ngai kondiale jen charge kwanyene la vice president ka kwa Dr. Riek Machar cha kwanye la vice president first vice president ke 2013 na moto ka 2013 jen gwade dane to ko je Quentin ko bi waniga belela kwar ke vice president na me system cha use ne akum kirmi yadit adobe use kene gaja magor no banyo ga yekel bonen ngwaseme use kene ala do mimo use kene ji Quatoria gor kene wonene biji Quatoria bigi chwankel ke kuma kir mayadit kan ngale je ka gwase dane cha tyako banwer bakanak gwade goro jeno banwer bakanak cho gor no be wudu me beja kwany so waniga cha de kwany lora bang kwanje ko beteka do mimo banwer baga pat ko ngai koni Quatoria eno banar barten banaji en banawona ka penal kiwana ka Unity State kiwana ka Jonglei ado mi barbar long andere mo kelu tenekane titen akane shobwe jane so shawude me chaje use ko gwade da na kirmi yadit dunno antame chiwaniga chapen shaken gwade da na chaye latin chaje nyoko mu kwaje wutina kir chikirmi yadit che dubdo dian mi bawonir wude me mishal ka waniga me chaje gorka chaje jek ko korum dan wero ko mi nan ko 2013 ka bible ke 2025 cha gwada chaje butup chaje kam wude shal kame bulmil so cha bulmil cha jaga kwer ka gwa wud kame shal kame waniga chi waniga gwa da mo cha chutedi cha churiaw cha chunyur no mani ambana ngach waniga dab ka je karon kit kelir kurbangwan wi jen ngwani bangwan dab je dor mishal ke krilo dab jere jubka kanti jen ramishiko na junior officer ka Sudan People Liberation Movement nika gwasi dane chiwa lo jen chwaje kamnial murai ko ntama te guruni chopko jen baro bakal diyoja te tere latka ka kurundi ala to run teke de sheje dedicate ko be kumiso Sudan be je ladika ko dob dande ladika je dinu ntama chawani ga chaje use kirmi yadit ka chaje palpen waniga jen chaled long duno kan padia rundi altini lese rundi alti toga 2013 abinega 2025 tel mish waniga jelat but waniga youth ka jela symbol kirmi yadit tel milla de changa kel of course a chang take a core jena first by president jena symbol jen ko ka decision making tel milla da right now they in different da yen ke wuri shalga me bol mel ka wuda kwarka ko jen the same position shabul mela tuna ka jen the same position e dane le daga jemetere kuma ka tikir mu yadi ce wuri me ce je use karundial te tell me
che jako let Waniga ja she Waniga che bu lora bang chirim ngai kon wo ja bang an chala bang telemi shi Waniga ja lat telemi jeng che chep baduno chi bena gwado danen che tam wut ne me che toga ja ko che telwang so charame dane libe kurun wero mala largano limno gada gwat yo mishi gwada che bena che chup che gwad ditki che chup no beje wo che den bisho bena mala lat ka kingdom ship alam mi win murai ka kingdom alo win murai ka queer dinigen win mute ka king ki mute ka queen ano michi gat kwarmo da kwa gwada dana pa dap ba gat kwaram baje jogo no jin bajirum kom aram menene so janta jega dana chalet ka Waniga jenen yen mentama Waniga cho nyur na dora no Waniga we ka SPLM ki SPLA ka won kit kele kubang wan widi jen badda gude dit jonye SPLM ka 1985 jeno gwada mashaje promote ka 1987 wuka 1992 jencho led la zonal commander ka Central and Western Equatoria State ka kora chu jen chief of operation ka jencho aje recognize ka 1994 SPLA National Convention elat ke kamishal ke shukundum ka ngwad mi chaje kwany ala Secretary General overseeing finance and economic development ka kuma kirma yadit chum lar kum kim yadit kuma Dr. Riek Machar kene kuma nga kene kuma ut kamishal ke me Dr. John Garang de Mabur okay let's simply say that madien ko kum mat ken je ko gwada dan ngor tenador no entem ka gen gwada rai kon ka je wuri shalka me Waniga ke 2008 chade kwan ala SPLM deputy chairman namene a second national convention agenda wa kwan ala deputy chairman ke SPLM duno ke kan rundi arati tama murai kona chaje bi use kirmi yadit ma mecha ben pin chaje bi nong ka zero level te ne ka grona tam right kona lo che tel gwanu wetin cha pa were chaje use ke lu rundi arati gwanu tel je decision no ko me changa kel so cha la bol mel godda me jagude me mishal ka me higa ramishi fail ka siyasa malat ka shejan kwa de mo ne jagatet jin metal ji power kwa ji use so la tel melade committee tin kurundi al ka tel melade tin you don't know what to do you are not in the decision making tel do mu gwa melade so there wone ngono there new door ajen cha recognize and Waniga katung wani chalat no badundo tel mishanen en tem sha ku de mo ne jam right kona ko tele position ba nyoko makam gaja e kirmi yadi ci kirmi yadi ta dan ke Waniga ci Waniga ba no chero ci luar ka jom ku kono kwen tem ka jom chala dun Waniga a jene yan can fail no en chelet jan du no en kwa bin de mot ne ka do mu dong shen ngach so jan dan ngai kona me kan kirmi yadi kana ji jako bitniam tel gwade ranutin ke jan gwasmene chala de chelong barate mu nyur so mu nyut kono de ci kume ji ko tire antama je telot shika nyur tama shika zero ko chaga use ke 12 years ke 13 years akum kir miyadit gwanu mo use yot ga ke alo ku kan wer ku kan la chenga je ko everything here mu lat kon right kon kirme o ban wer ba ka tagrar okay jen ta dan let ngwana rodin ke ja anyway jen dana go de nyaga yekel ka kur ka mishal ke Waniga ka kuma SPLM SPLA je telwang je telot je nyur lora bang enera mum tiuro de ke miyadit mi chenga je no chaje kedan tama ke after 10 to or 6 to 10 years bijina zero bitiga zero ground so betelwang bulwang baje wo ne dia la ti right te tene menene of course kim yadi chabe jen don't run me shabnang nobody know but ngoda kwer dong de jeding be very soon kien kum kirman kum South Sudan tam dong de ka military nobody know ka gwadan be ko kum mata ko rashang mala jalwang wo baje kep ko bom so jen ta dan le roda ajen nan go de nyaya kel ane ban je mu de dien biata kamal bye bye